wngsinai norok saida mankna ani yango norok luhuri apanan kana. Okay, but winner declared finance kan normi is a guest na namtu. Ready? Let's listen to the audience. First prize of Sabo Winner 1 soup money. Gawang Buskango Pega. Pia. Surprise is surprise. And so, are you ready? One last time. Everybody, Tipra Idol Season-2 me winner Unka. Blues Mighty Ria! Let's welcome Blues Mighty Ria here on the stage. And, Hari, on the roll. Boro prize yapna bagi. Nungin hanai sini TPAAD sini habani CEN Sir Purno Chandra Jamatiano. Nungin hanai sini Sir yang buskango phana bagai money with scrutiny chami kai logimo. That's a trophy and the scrutiny. So you don't have a comment, come on, please, everybody. Blues Mighty Ria, the winner of Tipra Idol Season-2. Hold the roll. Belai-belai ke hambai. Ya, pada. Sing. All places. First, runners-up Manka. Ananta Jamatia. Come on, let's give us a round of applause. Bono prize yapna bagayang nominanay sini Barangran Shuhel De Burma, EM, ICA, Sports and Youth Affairs. Swing tayo home na nibon bay, come on. Dalay ka hambay. Bongkay sini first runners up. 1 lakh rupees as a trophy. Logo. Bodi yagulo 48-inch TV. Bodi ni panglaka kiaba Taklaini yagulo. Abo yapre rezane bodi sini. And second runners up. Tapte bukson. Any guesses? Second runners up. Boleh mungkin? Ashmika, Tipra, come on, let's give her a round of applause. Bono prize apa nama bagian nominasi sini bersama Sir Ravindra Tipra, EM Education. Bono nominasi bersama. Mari sing joto lo ya pokoknya baru bagai. Bongkai second runners up Tipra Idol Season-2. Belai ka hambai. And so, sentak PTA di habang no belai ka hambai maru. A round of applause. Bono prize ya pernah bagai. Bono prize ya pernah bagai. Ang nominanay sini borong nang Biswajit Koloi MLA. Bono ang kone yang osako dangkau pernah bagai. Tai puni prize money no bono ya pernah bagai. Sing joto ya perform ni please. Joto ni bagi no. Kau kata TV kau joto no sing kasubaya TK bono cubai rohana ni saya mereka. Boni yang mono pani nuin alai nai sini bersama Nafuti Jamatia. Come on, fifth position up. And
Sini hai se ya pun apa yang kau yang hai sini TTAAD sini CEO IAS Sir CK Jematiano kau yang orang kau bersama kau bagi saya price ani no bono ya pernah na bagi. Lalu jatuh menukar bono sengkehno yang bukta kalian Taklaini salo. And apa hai kino Taklaini Tipra Idol Season-2 sing paitago sing pailita. And so no jotono bela ka hamai maruo sing angkone yang sini sarsuno sini aron suno judges suno angkone yang dang sabes kamu paina bagai sini contestant plus mai nang totini Tipra Idol Season-2 winner ringka bahai ma tong sagar di topoila onek kapang sedang ma ta ani je ko sorong yang pol mang kanya onek bezal bahaja ani exam mandi ke exam exam ang ani ko soni pol mang kanya sakya dalan hambal maya pol nang tini wan hui teman jang winner nai nai tini batai mongo wan chugoi to mali wan hui teman ya ani performance ang ri pa yang kisal confidence hai kan mane nang ko jokon nang performance hai ka stage to ka soi kisa nang winner unan bagai nang kisa confidence hai ka da nang kisa angan performance no ani kisal na sa confuse kri ble na mane kir maro las maro kri ka ba nang sak sak wan soi ma ka ang je nai hne masuk ka ta ni ni guardian sono te ni je contestant chai khorok tha khorok bre rok no tam kok sana mo jo ang ani ko son pol mang kanya sakya dalan hambal maya pol nang tini wan hui teman jang winner nai nai tini ang batai mongo wan chugoi to mali ya ani performance ang ri pa yang kisal confidence hai kan mane nang ko jokon